Ong semai margar majing gajing like krek di kersial. Di kersial. Kersial lu kau sih bang tu. Ong gajing krek like di kersial. Kayak tan ada dah. Terus ditilang dia dah. Ani bang lang aduh, 10 kilo tu 20 dah nak madu. Belum dah orang. Belum dah arfi dulu 10 kilo sembah. Arfi yang bam 10 kilo. Yang kita mau. Belum orang madu. Sapu yang. Full court. Tai smell yang. Nambam dok muduk dah semua bam musim ram ya. Itu kenapa ori? Hari siang betul. Sebentar kah? Berkuai pun itu. Ada nama. Indek nasi sekalian. Bentar dan fokus bang. Bang madu mah, makan nopliang ni. Bang orang makan nopliang. Yang full kah? Dia mau bam yang luas. Saya sekalian dia. Dia berkerja. Rupiah kedua emang. Rupiah klub dua. Bang di kepo. Karena pliang mau tin bar. Umbal kayak gimana? Jauh bang. Harus disiram dulu.